mehethewa majeti ya mitetela hila meutavuga ni mataketali yala madi sivitali kuthimwa na makwatikana na mawau kivuthukanganio kikiwetu ni Fred Nzioki ne ndaketali sivitali ni wakakeani kibdani ka iseso ya uiti utendevi ulotwa hivi sivitali ni usu ukwetomba ni MC award ya kana award ni MC award yesu wa Benjamin Molandi. Ripoti yetu mbari wene Dennis Mwendwa watova nindine wa iseso ya uiti wa mana lo atwa basi vitali ne wakakeani lo wodine ya mutongune lo tula munene wa andu alaku makwatikana na wa sukali vamona wa pressure valaku watane na Fred Nzioki lo ndakitali thino sivitali no wakakeani wawetakana vena vatano makate ya mea na kuiva na maondola meutuma makwate wa su mawala twana mavine andu apart from wala makawaida ni sukali pressure omuwa makitho ikokoa malaji lakini la common piu pona umunde ndo bala mengi bani hadali ni pressure na sukali so precaution ndo norte ko tabiando no kwithia na healthy lifestyle mundu ile ndame kalamana kuna wile ile ko toja wile act wile mungu wa gumu kuna weya